بهتر شه دیگه. چی خیال بگم حاضر من خودم уже با پای خودم مقصد راه میگردم چی میتونم کرده بود نه که все таки оли هم سودم گذشتگی نیست оли هم چیزی Короче, شدگی نیست باید як Соня. Як Соня. Бародаро, мо эфир ба фикрам ки перезапустить чид, а? Эфир перезапустить чид. О, эфир перезапустить чид. Короче, эфир да ҳастем, бародаро. хоб яъне ки тара чӣ хизмат кардан накорай, брат? Видео кардагӣ будем та, аварӣ من кардагӣ همه будӣ. قدر اکا گفتم که وقت داشته باشی یک بار بدرو همین چی چتی ماده بعد گلسوای ما را گوش کن که مثلا ما خطون چی گفته گیم برای که منی مردم ها بیشتر گوش کردم منی مردم نطوری ایخی گپی مردم ها بگیری یا تا شگم میگه یا تا دیگه شگم میگه Не, мақсади ما гап ки گپی чӣ кор مردم кардан ها накорай тара? راست بدرو اکا گپای ما را گوش کن یعنی منی خیلی ما دا بیشتر واجنه دیگران نه иҷа гуфта наметонӣ? ҳамун гапҳота. яъне ки ту чӣ гуфтан мехоҳӣ да ман фуромӯш кардагӣ ё не ки ҷавобуш важнията? нигоҳ ку брат, ман тара кай видео кардагим примерно чанд хап аст? Чанд хап пеш? 2 моҳда брат, ман 60 видео мекунам. Дар 2 моҳ. Ҳар як рӯз ман видео мекунам. Ту хиёл мекунӣ ки дар ёди ман ҳастае ҳамун видео чӣ видеое? Ман хиёл мекунӣ ки дар бораи ҳамун видеоат фикр кардаистам ҳамин рӯзо. мақсади гап брат ки парид сана ки мардум чӣ мегӯяд, чӣ намегӯяд, ӯ комментарияте ра чӣ мегӯянд, чӣ намегӯянд. Биромадӣ видеот кардем, ҳамчун ниёзманд будӣ, ҳамчун ниёзманд тамом кор закрит ашид рафт. Проблема ман намебинам брат дар инҷа. که яъне چی خیال ки بگم яъне ки тара خود азоб метаҳад ки همین дар комментария гуфтанд ки куни хичас пасар дора, ҳамин комментариҳо тура азоб метаҳад. این همه چیز اکای محمد من مقصد پیشگی خدی شما یگان خیل همین قدرش گفتم شما بگین همین مردم که بسیار شما را باور میکنن ما پیشکی شما قطعی گپ زگی بدم نشدی همون گپی که яъне ки مثال мехоҳӣ ки ман бибурам мардума бигӯм ки одам куни хишас пасад نه накарда. نه نه Не чӣ кор кардан накора брат, ман мушкилита нафаҳмидистам. مشکلی ما این همین چیزا شما مثال که گفته بودین در همون ویدیو کردن باید باشه اگر گفتین که چیه 10 سال پیش چیکار کردگی بودین که همین ای خاطراتون گم شدگی کو چی چیزی شدگی که аҳа مثلا ای خاطراتون گم شدگی аҳа مرا همون момент دفترم اومده نه که دفتر ما همون خیلی شدگی братҷон, ای нигоҳ سرم кун мара, چقدر همه گزارش شدگی радноиҷон, чӣ кор бояд ман кунам ҳамиша гӯ? راستم ما پرو همین قبل بگین که مرد نمیشه حاضر در افیر گفته است نمیدونم چند کس تماشا داره همترین حالتهای میشه دیستیتون که آدم ای سرش چیز پول خود پامید удалить شود радной, وقتی ту хиёл мекунӣ ки видеое ки 60 видео пеш кардагианд ҳози мардум дар бораи ту фикр мекунанд ки ҳамун одам чӣ кор шудагӣ буд. Бача, ту чӣ қадар переживат кардаистӣ? Одамо давно ки дар эфир касе ҳаст ҳамин одами гап истае мешиносенша? Ma поеду. Мама так видео шака. хай на я одам ту барое ки ту сара вайрон кардӣ. Худӣ конечно ёд дорӣ ёдама барое ки видеоша падилиса кардагӣ. хотирама фаромӯш кардам ба ёдам омада насбати ҳамо ки Не, нигоҳ кунед. Гап да чия? Гап да оне ҳастае ки одам баромадагиай ҳамчун ниёзманд аввали кардагӣ дар канали ман баромадагиай ва дар ҳамун комментариҳо 60 видео пеш дар комментарияш нависта будианд ки куни хишас пасад кардаистае ва нисбати ҳамун комментариҳо то ҳозир аз зиқ шида 6 я чига гапи дига ака муҳаммад ки бисёри одаморо как лангули азоб виҷдон азобшона мета ма одами ака мара нигоҳ ку гӯш кун мара ҳаҷ бира ҳаҷ хонаи аллоҳ зиёрат ки бира биё комментария бадат нанависонда нагари нами чизе метонӣ мара бугӯ ҳаҷ бира биё
ҳаҷ бира биё видео ки ҳаҷ рафта омадаги дар таги агар ҳамун видео комментария бад наёфтӣ самый последний словай дар ҷаҳон будагира метавонӣ нисбати ман бугӯй. Ту хиёл мекунӣ ки ту ягон одаме мешавӣ ки мебурои ягон комментария бадат наменависанд. چیزی که نمی‌نویسند تا چیزی که نمی‌نویسند تا تو چرا پریسا کرده است که من نمیدونم دوجا دونالد ترامپ قطعی بایدن زده است تو میگویی که کامنتر بیزه بنویسونن فراموش که برات برا اوج در مردم فراموش کردن هیچ کس دیگه دوجا کار نداره داو اما کامنتر نویسم اگر میشه حالتی که بسیار شبر بین امی کامنتر بیزه ترین یگون داشنم یگون چرا یگون پاتسان مینویسه одами ба ақл ҳеҷ вақт одамеро ки ниёзмандай одаме ки ниёзмандай одами ниёзманда брат одаме ки ниёзмандай муроҷиат карда гая мушкилӣ дора одаме ба ақл наменависаша ки ту фалон беҳмадум фаҳмидӣ хавфаша дар дил нагияка ака абубакр аму видеое ки уно духтари кампири 60 сола буромад қиссаи ҳаёти худша гап зада аммо видео ки ҳам историята чӣ гуфта аммо гуфтаи зиндагии худаш ки азоб кашидагия гуфтагия дар комментарияш бе ҳичи гуфтия ки яш шайтона ма фаҳмидам просто не май ака рози фаҳм ман хиёл кардам ки ягон хизматае мисол ягон хизмат кардан дар кораша охи хафа наша братҷон ин кори худат бемаъние мегӯӣ ки дар комментария хеле гуфтанд хестагим уше ман раҳм мегардам хеле беҳтар шидагиам ака не ки ман фаромӯш намекунам ҳамаи хубиёи мардума ман гарчанде ки иншоллоҳ як рӯз на як рӯз кор кунаму бихезам мақсад судум бигзара ҳамаш иншоллоҳ пас сар шавад ҳама ира как ман дар одамо возвращат мекунам яхел на яхел ира наметавонӣ возвращат карда брату одаморо ёфта намешавад не ман мақсад и гапам ин нест ки ҳар одаморо ёфтам просто мақсад ки ман намедонам ки имино ки ёрдам карда просто намехел ки маро ёрдам кардан ман ҳамаи ҳамон мардуме ки чия дар ҳамин барномаи худат мебурад ёрдам як касда мекунам мақсади гап ин ки ҳамин қадаре ки ака ҳамон одамое ки ёрдам кардан иминои худат акаи муҳаммад بدونین که شما یگان آدم پرستوپنی که یاردم نکردین یگان آدمی چرا یاردم کردین نیستین یگان گروه با گوارید یگان دلبایا با یگان ما همین قدر شما میگم تا که امی تمایت هیچ کام فکر امرم نمیکرد نمیخواد خود گفته استی ممکن یگان کس فکر کنه که او ای کی باشه وای باشه برام خاطر سویت درش پوش برات ای پای کارو چا ای کاری خود گفته استی یگان چی نداره همین دیده بچه‌ها میگن ما رو هوی کنن کنین کانی نموشم که کو باگانی بچه‌ها گپ زنن ما وقت نگیرم ان شاء الله که ما لوبای برنامه تا تماشا میکنم اکا بخدا بسیاری برنامه تا تماشا میکنم مثلا به پروپوزال ما فقط رنگی نمی سالای پیش کینوی همیون اجداد میکنن مردم پگاه یا کی دایا هفته یا تمه برون ما هم تری برنامه آنتی جاجولی تر روزای سه شنبه اجداد کردم که کی برای یگان گپ میزنید برای یگان کس گپ نیست برات خوب خیر محمد روزی خوبی سلامتی خوبه که شکر احمد برات شکر دیگه سلامتی حالا خوبه که شکری خدا اکا می یا وقت در تلگرام برای انگلیا ویدیو میکردی کو همون تلگرامش رئیس ویزای چیه مقصد همون حالی هم کار میکنم تلگرامش نه برای همین ما چند تا کمپانی چند تا چیزایی هست ما پروس هم خیلی می‌نویسم خاطرشون پروس را اینترنت هم خیلی چاق میگن گفتی خودت کی آنالیتیکا میگن کو همون میسانجم شون یکی بعد همین خودت خاطی علاقه میبرم خودت میگوی کی ولی مقصد معلوم نیست چی نیست انا با یا چیز دیگه یا کیس پیا میگن ای 22 نوامبر شما میره درک دارین که نه برات کیس پیا میگن هوی میشه میگن مقصد
барои Англия омадан, барои тоҷик, қирғиз, узбек ҳама ҳуй мешавад гуфта истардан. Не ростиш маълумот надорам. Так, Кеспар я бачаҳои Саид. ҷабрдар як ҳаста ёфтам. Аслиддин акушодум голоша. Бо ки буд? Ки ту Абдулло дидести бачаҳоро дар чат мебинӣ шон никош набини комиша мешиносӣ бугу ма кушодан гирем. рост дига бародари ҷабрдидо бисёр ма кадомира намешиносам. Ёрам Мавлуда нашиносам, ман намешиносам. Мавлуда ку биё бугӯи комиша ма кушом голоша. Мавлуда амҷа? Маугли бугу охи. Намеёдамам паш. Не мал ангулира нагуфтесам, Мавлударо гуфтесам ки мешиносашон. Бия номошона биги ма кушом голосашон. Худованди тори тара яка и ҷабрдидо. Акай Муҳаммад намеша Самир да занг занем ози. Чӣ да занг занӣ? Телеграмш да занг занем. Кира? Ам Самир да Телеграм дорад. Занг зада да эфир пайваст карда метонӣ? Ман наметонам. Хуб барои мегӯм шумо агар битонин ози мо номеро шаромӣ мекунем, Телеграмш да занг бизанем. охо ози бо дар чат пайваст шава ки штобе ки ҳама қади гап занем. Тагда оз да группа Уҷа да адел баъд немешава шадан бо. дар кор. Уҷа адел немешава бо. Вай хадаш Як ссылка ефира роӣ шавад, ки Telegram ссылка эфире ки ма дар группатон роӣ кардам, ҳамун ссылкаро биги роиш кӣ. Хоб ози курам. Дада, партофтон, Ҳама намедроя. касае бори партоинша дар Телеграм дорад даму номерош. Партоин бинависенша ки дроин е ситим каучхе меша мушина давайте разговариваем. Абдулло куҷо шуд мега? Абдулло ина да боло шитага сараш валлас кесте. ғариббача зиндонӣ эсем шариф бубро қатима дар гапи гуфтагит отвечат ка биё ки ғариббача ке биё ку ма чира гуфтам чира отвечат кунем. Армия бубро охи бубро ту дар бораи мардако гап застаи бубро да эфир бинем охи ку ёд бите бачаҳо да мардакӣ чӣ хелияй. Нет, конечно. Чем проблема тут, что на комментариях пишите через кого-то выйти, через это? Ну, выходите туда и рассказывайте свои Боится. мнения, свои недовольствия, что вы не согласны с чем-то тогда. Боится тот, кто виноват всегда. Конечно, это факт, да, это... Тут нету ничего смысла, чтобы... Аллах, субханаллах. Акай Муҳаммад, Скуч. мо Через ҳамин какой-то инсонҳо- безумный человека, как мы выйдем, чтобы кому-то разговаривать? мо ҳамин инсонода заявле навистагием, мо позитсияхона гап задагием. Биё ҳама одамое ки Всё гап тогда. задаги набудан ҳамво гап Все, занем. все тогда, Абдулла, все тогда, братан, ничего, не переживай, иншаллах, все будет хорошо. А виновники Кира ма отвечают за голоша свои... букушон бугу айла бугу ма кушоншон гап занан. Аҳлиддин пускай гап зана, мисол Абдулло гап зана, Алло. Зариф гап зана. Кани никошон. Ина мо ози кушодагием Аслиддин. Бачо каде аэропорт Ҳамад ҳаст. Овозум ҳасти Абдулло? Акай Муҳаммад? Шамсиддин Алло. Фид. О ҳаст гап занем. Бачора ёфти ҳата. Мегум ба аэропорти Внукова да бачора ёфти ё не? Синад овоз да эфире. Акай Муҳаммад, ман нақл кунам камтараки историяма. Бале брат. Ҳамин мо се нафар ӯ карад да бачаи хулам гап задаги буд, мо натунистем бирмада. Ман $1600 переводш кардагим, анаме ки да Мавлуда да период сума ҳеҷ чӣ кор ҳамин сразу як бора. Я так скажу, маймун. Да ютуб овозу намерава. Неста? Чӣ хел намерава? Акай Муҳаммад ҳаст? Ози. Бояд боша аҷа да программа рафтест.
کی گفت هستم نمیره؟ عبدالله گفتی اومده نمیره؟ است پرسپولیس چی؟ ما گفتم اومده است کو؟ گپ زن. با اون تیم گپا هسته اوز هسته گپ زن. $1600 перевод кардем хай кора буд накард загран сурокҳои документум буд чид гуфтемш ки мақсад ами заграну сурокш буд мешава апостил заверият ҳамаш буд чидисай ҳама документум сух успед накардан половина корам буд накардан ҳамон хистун айбан 6 моҳ гузашта $200 мада обратно равон кардагиян фиреб дурӯғ кардисан ки мақсад $400 рӯи возврат карда бошанд тамом обши $2000 шикардаги убитка додагия барои ки ӯзбекистон рафтиму гаштем омадем амиха дурӯғ кардаги буд хилма тоқа период сумат спордагим ҳеч кора буд кардаги нест ҳами мавлудаи наброя дамҷа барои ки дав чизода имо ва ватсапо да нависондае ки мақсад сумошна возврат кардагим дурӯғ вот проин ҷавоб дин бо кия гап то мега шумо худтон откат кардагин иҷа ягон кас откат кардагӣ неста зангтон мезанам фони киштаги мақсад телефонотон ё ки ответ наметонем вообще Пускай они сначала трубку берут, вот когда клиенты звонят, да, допустим, они не берут, даже не отвечают, не реагируют даже на сообщение, ничего, игнорируют. И при этом говорят, что якобы как будто вы сами отказались, да? Я извиняюсь, Абдулла, они ваши деньги не вернули, да? Я правильно понимаю? Так, подожди, у нас, короче, в комментариях пишет какой-то, а то, что ты отправил, это все уходит на расходы, на документы. Короче, мы поняли, что это вот тот Гендл, который был в эфире у Лангули. У него сейчас только смелости хватает комментарии писать. Ща, подожди, голос телеграмма. Вот, скажи сейчас. Алло, занат бугу. Пада лаънати, Алло хор кунаки ам дахани бинит бизана буброя. Фарзанд дошта боши, фарзандот гуноҳ надорад лаънати. Пул я одам қай чихетикс мегарди. Алло хорот куна. Алло ҳарома ки хурд дурус пас фарзандошам ранги худаш мешавад. Не, фарзандои бечора сина надорад. Короче, вот мужик, который в этом эфире Лангули там как машину разговаривал, вот, набери себя духом и доказывай вот тут, что ты чем-то не виноват. Вот, набери себя духом, мужской дух, если у тебя честь, достоинность смущает, что ты не виноват. Короче, нигоҳ кунем, ма именно барои бачаҳои ҷабрдида ҳамин кор як дар шид бачаҳои ҷабрдидаи нози Абдуллаам ҷа ҳастад, чанд кас дигаршам ҳастад, гӯш кардаст, тамошо кардастанд. Шумо фаҳмидед ки дар инҷа чӣ махинатсия рафтестай, чӣ кор рафтестай, чӣ кори сарҷамонаи аз тарафи ӯ кардастанд, шумо аллакай худтон фаҳмидин. Ма ҳеҷ вақт ҳақ надорам ки шуморо запрет кунам ки дар як ҷо бироен гап занен ё ки дар як ҷо набироен гап занен. Но ҳамеша ақлтон қати фикр кунед ки дар куҷо рафтесен, чӣ барафтесен ва барои чӣ мерен ва фаҳмед ки канали ӯ рафтан шуморо барои чӣ файро доранд. А так ихтиёр дадаст худтона, шумо шахсои озоден, лекин ба ма боша, ма дар ҷои шумо бошам. Шумо норозӣ буден, шумо фаҳмиден ки сумотона намегирен, шумо баромаден ҳамин одаморо ошкор карден. Тамом кори шумо нуқтае, шумо дигар даҷи кор надорен. Атто ошто ки уно розӣ нестанд, марҳамат биyan қатъи мо гап зананд, мехоҳанд гап зананд. А намехоҳанд гап намезананд дар инҷа, моро даъват мекунанд як ҷои дига, мо чӣ ба як ҷои дига барем? Касе гап мезана, бия гап зана. Дуруст? Ай, ҳамада ҷолибтараш медонӣ дар сари чи ай?
барои чӣ ки вақте ки мо медонем WhatsApp ҳам группа доштан мара лично хидмат удалит кан вақте мненията мегӯи бачаҳоро мегӯи пул напартоем пока мо визамона но гирифта мақсад ҷо мақсад чӣ мекунем мавлуда давра ай группа удалит мекуна ё меброра вообще группаро маҳкам мекуна کسی که ویزا توری که اگه بهت بچه های تاجیک همش برآورده کم دارن вот группа بچه ها رفردن ما برو Даже- مگنیز акай Муҳаммад даже медонӣ бо чӣ менависа дар номери хона нависаги Что, Акай Мухаммад, будем их ждать или что? ну уже нет смысла вообще они уже Конечно, сказали они- сказали они- что не могут Они же этого ответили. не стоит даже ждать. Даже за нашу минуту они не стоят. Да. Они дали знать, что они Мошенница боятся. есть мошенница. Они дали знать, бару что они дорога боятся. Мошенницы есть, они и будут. آقا Они مردم не رو исчезнут никогда. پوسکای بینن اینا کی مو برمدگی مقصد خبر نکنن مو برمدگی نجده دورن کو برویان دا казат کنن кай Бале. муҳаммад агар точкаам ё ами рӯз наброян ана видеоам ё давом мекунад ки ба ами тамом точка меша болем اینا نگاه کن برات ما میتونم که یک برای نقطه موندن بخیزم درباره چی کاری که در افیری لنگولی گذاشت در همین باره هم میره جنبست یک برنامه جنبستی بکنم بروا لیکن تا که کار در کدام اندازه کش میشوه یا که چگونه میشوه از جبر دیده ها وابسته یعنی که از اشیبکشون مبادا اگر جبر دیده ها را یگان کار کنن که فسیاتکی افیری لنگولی دعوت کنن کارشون کشه میشوه ابداً با چگونه کار میشوه من نمیدونم اگر که جبر دیده ها عقل سالم قطع فکر کنن اینا ابیاز نیستن که اوای خیلی کچون کنن یا بدوام بروان کجایی که فایرچون میکنن اینا ابیاز نیستن اینا جبر دیده هن اینا بر اومدن مراجعت کردن دردشون به مردم گفتن فسیات توچکا اونا روزی نیستن مرحمت بیاین میدونیمو تمام این قدر کار میشوه یعنی که چی کار میشوه بعدی ما یا جنبستی میکنیم درباره افیر پفیرشون چی گفتن همه را جنبست میکنیم به همین توچکا میشوه میروه شما خواستین ویدیو دربارهشون گپ زنین فسیو но агар ки бо ошибка да пускат кинен бо брен ба чанга ки ора бихрен кортон бо далч каша мешава соид плюс соид оз ясикун маам як шахси беҳад бузурга як ҷавоб диҳам соид плюси айкун таваллуд шудагӣ хоб чӣ гуфти бираҷон чӣ мешахадаш бо як гапай ки ма як хел феъл надорам асад ма дигар касоро дархост намекунам ки мисол ин видеоро бигирен дига кунен чӣ хел мешава бигем байни одамода должность мешава да мисол моз ма блогера бугум ки ту фалон видеоро мера биги поделиться ки всё ма должники уем ма их кора наз намебинам а так любой блогер любой кас бибина метона бикна не ки як чиз дигара шумо фаромӯш накунед ин кори нестай ки ҳар блогер ин корро бигира ба души худаш медони ира короида ки ягон ширкати калон короида ки ягон одамое ки масад какой-то власт доран ҳар блогер ба душ намегира намекуна ту хиёл мекунӣ ки агар ҳамиёр агар не шама худам медонам чӣ ба ҳами қавақ масад неми хеле лангули наирӯз бромада чӣ ба ҳами лангули нагирифт видео кунам ёра як бор фикр кун барое ки позиция дига мешид против мебромада ваё а лангули ин хекора намекуна лангули корра мекуна ки давай выгодно боша дар бораи ҳақ браване а бисёр корое ки дар бораи ҳаққай хатарнока ба худи блогер а ҳар блогери хеле корро намегира намекуна барое ки ман дар ҳамаи инстаграм чӣ сайте ки парвистаи бад ҳамашро навистам дар холиқов рамазон дар шуморам навистам шуморам дидем гуфтем ки ҳама каса видеозвонок мебироянд ана дига ма бачаҳо дар натонистам фаҳмонда ва ё ягон кас дига ответ надоданда любой кас да баромадам блогеро даже намо ғолиб дига ҳамашро навистам ягон чӣ ответ надод хайна пеша оне ки ту гуфтӣ ман ира тра гуфтам ки намекунанд ям хеле
корое ҳастае ки ҳамун одам худаш рискованияй намебураен дар бораш гап намезананд. барои я примери оддӣ мегирӣ, я блогери калона мисол дар бораш, я блогери мисол майдатара бо ки бубро дар бораи зидди ҳамун ягон гап биза ва гап намезанад. Медона ки невигидна шай. Айном ҳамун хела. ман фикр дорам ай ҳамада фикри соз як каме заявлин сардаста ҷамъона бикунем. 20-25 Общий, нафар. ойна общий нами чанд каси касте, ҳама каса общий. Конечно. И уже вазнаш дига мешавад. бародарои ҷоям як гапе ки ҳамин мисол барои Англия, барои дигар ҷо ваъдатон метан, имина агар барои Англия ваъда битан, ҳамин ягон каса бовар накунед. Ҳамин барои Англия шава гуфту и гапу ҳамин акай Муҳаммад худаш ҳамин ҷаҳат буд чи навигариё ки шава ҳамин акай Муҳаммад ҳамаша худаш гап мезанад. Ягон умзоти одам бовар накунед. Ман ҳамун замон мебурам видео мекунам дар борох, ман худам дар ҳамин кишварам. медонам, ман мегум ки ҳамин барои ҳамин ки худат дар ҳамун ҷо қарор дорӣ, худат гуфту и гапу роҳрура медонӣ чӣ гапа, ҳамин чӣ деша, ҳамин худаш мебура гап мезанад ҳамин акай. акай Муҳаммад як чиз дига баъд ҳамин сайтҳои официални ҳамин анкетапуркунира медонӣ? Официални сайти анкетапуркунии ҳамин Великобританияро, официални сайтҳоша. Вақти мо дар вақт ҳаста ки аслидин ман голо сихта ким кай кушодагӣ будум брат. Голо сихта ман где тая ним соат пеш кушодагӣ будум дар Телеграм. бародаро ман як чиз дига мегум, инами шахсои мавлуда Самир ҳамин компаниямиро вообще бовар накунед, вообще ягон сум надиҳед, вообще визаро накунед. ва бародаре ки пешаи дар бораи чӣ пурсидак, дар вақти мо агречер буд брат, ҳозир намедонам. Вақти мо агречер буд. Хоб гап зад ки Абдулло. Мақсад ваъдатон метиҳад баъди 3 моҳ ё 2,5 моҳ. Вот это Самир, серьезно, я вот не вру. Даже у меня видео было, но, к сожалению, удалилось, я не могу его показывать. Когда я звонил, получается, в офис курил сигарету, он даже сказал, клянусь Аллахом, я сделаю в течение 2,5 месяца. Но прошел уже год, 2 месяца. Гуфтам ладна, бош зад кардам 2 ҳафта дига бо гуфта голиам наёфтесем одам. Ҳам хеле кашон уже 8 моҳ 9 моҳ шидна. Мавлудат метонӣ мара чико карака? Худованд тори сара вақте ки приглашениеро мара партов, приглашение то, что ман медонам, фаршиё буд ба фикрам. Барое ки мада партов, ака метонем 50% пулаш кунем. Пула 39,000 чанқа дар шоти шуш партофтам. Баъд ай 3 рӯз гирд ами добиваться кам. Дашки ака ба фикрам кори шумо намешава. ин амада ҳамун кора кардагӣ буд, бо гаш гуфта ки ана давҷан ашидеса биё Словакия падават кунем. Ай Словакия Чехияш кард, ай Чехия ана Литва кард. То 3-4 ҷора гуфт амҷо падават мекунем, то ҳозира пага кеса дига ба ҳамин 2 моҳ шид ответу надодеса вообще. На занг ма мебардорам, на навиштагиёмо мехонам, на ҳечи. $700 додагиам. Ай ҳамада интересен медонӣ чи акай Муҳаммад? Ай ҳамада ҳамара як хел фрейб кардагай да, ҳама як позитсия қатӣ. Да WhatsApp вақте ки мерам вазорати корҳои дохилӣ да заявление менависам, гуфт ки ту мара угрожа накун, мо компаниямо метавона ки мақсад чит куна. Мо ба як ҷое обращаться мекунем ки мақсад таҳдид кеста. Яъне ки таҳдид ҳисоб мешавад, конечно. Марам гуфтам ки если вы не сможете делать этот документ, возвращайте мои деньги. Гаш гуфта ки мо сумитра намегардонем, агар ждат кунем мекунем. Гуфтам ох то кама ждат кунем, 1 сол боша, 2 сол боша, уже
1 сол айбан гузашт ки шумо 9 рӯз гуфтагин гӯ ждат ка мекунем гӯ если ждат накунӣ гӯ проблемат меша гуфтам я мада ягон чи намеша проблема шава имена туда меша гуфтам мегам гуфтам айбан рисум мегзарам визарасҳо мекара шарманда чинагиян мекунем но ягон чи накардагиям мега шумо отказ кардагин уҷаи сумтон месӯзад но 1 сол жаш кардагием ягон чи пешравӣ нашиде То что? як кас дига дар комент нависонда Рамаз аймарам гирифта мега даже ози беғарз группаи шумо бо одамо ҳамун даже ҳамун видеое ки ма дар бораи шумо кардем чандин таига дар комментария нависон ки ҳамун ҳам ҷабр дидаанд яъне гуфта буд ки эфир намебирам ма рӯз нависондумш хеле эфир намебирам қатъият гап мезанам ина ма кушодагии мозина чи значоки мелодия мондагии ира кушодам аслиддин кушодагиай алиҷон кушодагиай феде ҷи доллар акай ма озаст ака бале ака ҳамин инсонора вақте ки вақту соат сурок ваъда мекарданд ки ҳафтаи дига пултона возврат мекунем вақти сурокшон меомад ака мегуфтем кани макина суроки ваъда карда даже мегузашт ҳамун сурок чи мегуфт эма шуморо дубай рӯй мекунем наҷа вакансия инавай фақат вакансия кати мардума вақт нуд мекард вақти нуд мекард ина уже 1 солу 2 моҳи рона гузашта айбайн фақат вакансия вақте ки сума вақте ки нашуд сумтиш мешуд вақте ки нашуд сумтиш мешуд ака мегуфт ҳафтаи дига сумтона возврат мекунем ҳафтаи дига мешуд я вакансия инавай ма шуморо дубай рӯй мекунам ина $1000 шатие ва иш хамхе как ёрдам шумода шумо хамхе масалан хари хай ина ҳафтаи дига мешуд бо ма шуморо иҷа рӯй мекунам уҷа рӯй мекунам ина вакансия тари ина вакансия фақат карочи антари вақте сум талаб кунӣ мешуд ина хари кино мекард то ҳозира давом додиса ҳолирам ҳамин кор шуд ҳамахе кардиса мо бале хоб хай иҳози ай связ буромадагия лиш қатима наменависа ответ намета ягон чи полиси чорим каге чико каге вообще бо мегӯранд прямой эфир шуш гап мезана ки ваҳдат бубро эфир гап за ваҳдат 75 бубро эфир гап за чӣ барои чӣ гуна ранги ким кадом мирғои кирки дар болои тихм шиштагивори ғайрати айҷод хеса гап зан намекунӣ чӣ дар комментария менависӣ як чизе ки маъно надора мазмун надора мантиқ надора асос надора куҷо менависӣ гаренё дига антидаҷол не антидаҷол брат антидаҷол ин гуна барнома аз аввал будак лекин фақат канали ма чи хеле каналае ки рубрикаҳо ном надоштанд ма дар канал ба плейлистҳо ҷо мекардам лекин ном надоштанд рубрикаҳо гуногун буданд ном надоштанд аҳози просто рубрика определённый рӯз ва номи махсус ки дорад дар назари одам метова а так ин рубрика всегда буд шумо садои умеда фаромӯш кардем садои шайтона не уро ма дидаги будам бояд я тоҷия мулои тоҷик дига бромаги буд ку назам било гуфт худора дида бигем чунчко кагем унау ҳастай я мулои дига бромад зиди закир наи гап зад унау ҳастай и хели аямо аввал ҳастай фақат ки фақат рӯзои махсуси муайян надошт аҳози боша рӯзи махсус рӯзи сешанбе ва номаш антидаҷол ҷидо кардагим барои ҳам хотир метова хиёл мекунӣ ки ин барномаи навай не и всегда буд ҳаст ва мемона ака ман боварӣ надорам ки лангулӣ ба зудтӣ ай рубрикаи антидаҷол бипара и айма вобастагӣ мекунавай кай мерава охи и айма вобастагӣ мекунавай кай мерава ин рубрика бисёриё да маъқула ака ба ҳамн хотир ман гуфтанем ки рубрикаи антидаҷол ҳаст яке рубрикаҳои беҳалол тамошо кунед бемалол лайкора бизанед ба кликото фарқ надорад ки тамошо менед ба телевизори я минут бачаҳо ма я савол бутам акай муҳаммад хаб ҳеҷ вақт бояд шеъра перебиват накунӣ фаҳмидед ҳеҷ вақт шумо гапа перебиват карда метавонед шеър биган ҳеҷ вақт перебиват накунед зиё айсарака рафтем хоб рубрикаи антидаҷол ҳаст яке рубрикаҳои ҳалол яке мавзӯи ҳалол
тамошо кунед бемалол, бизанед лайкора ба чиликотон фарқ надорад ки тамошо менед дар телевизор ё ки дар телефонотон. Ки дар байн мешавад реклама парвоз авиа, бинависед хитон дар комментария ки ба боварӣ метавонед бикунед интихоб, ки дар оҷа ҳаст як бародари боваринок мон акай Зароф. این نخدو придумал мекунад. оддам мисра охира нахаду кард. خب گاو زنیم برای تو بخشش مانتون کردم خیلی بریم ایران شونمسی را بستیلی چی شد شاعریش مقصد ادبیش کارچ یکی از سوال داشتم من سوال چسبید بنده میگم که چی بود در یک روز مثلا یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه همه روزا این روز سه شنبه را انتجاجول برکاگی این روز سه شنبه چی خاصیت داره چی با چی روز سه‌شنبه با موافق کامپیر افسانه ها روز خوب نیست. کامپیر افسانه ها خاطی البته که در مون نیست نه که در کامپیر افسانه ها هست و کاکراس همه آنتی در جلو ای همو کامپیر ها چی فرق دارن؟ ای کامپیر ها را برات سر به سر نرو لبوی روز میمونن. امی کدام روزی که هفته و بزیب رومدگر او روزی بزیب اعلان میکنن. آخی نگاه که روزی چهارشنبه این میگفتن که مورا که ناخوناتون نگیره که چه خیلی میشه چون چه خیلی میشه که لبای روز بگی ناخون تا یا که میگه فلان روز سر نشون فلان روز در سراتون نشون چه خیلی میشه دیگه میترسیم مقصد میبینی روز دوشنبه یا یکشنبه با سر میشید فکر که دایا هفته ای ما دایا روز اگر دو بردوش نکنم میمرم همین لنگولی را میگم نامی کانال چایسای گروپ موندگی چی مونده؟ گروپ های شیرون موندگی گروپ های شیرون گروپ های شیرون ایما گروپ هم بشه پلنگوی و گرفته بشه شیرو کرده بعد اخی ممبر یا چرا ایده خود پردومات کنیم اوکیمام همورا میگم اوخیدیم خلیفو فهمی کارو چی دار کو اکای محمد در گروپ های بشه پلنگون هم نومی دیو مونده میشه با چی با ایواز کنیم در نظر داری؟ نه نومی دیم ایواز میون دیم او خوبه خودش ای تک تک دستاتش نه نه که اگر امکانیت دیم شد و دیمون مونده ما پیشنهاد میکنم که پراید مونه نشه آدم 89 میگه که تمای ما را گپ زنین چی گپ زدین کنی بچه‌هاتون که گپ زنن ما گفتم گپ زنین بچه‌هاتون خپن بعد دیگه بچه‌ها گپ زدین بچه‌هاتون خپن کنی ما نهوی کردگیم علی جان اصلی دین میلودیا را اینا عبدالله شدگی ای بو کی دایجا همین گروه عربی جی اس بیو کی سنا جی اس بیو توجکی خودش خوبه اکام اولودا بدرویا بعدم کسا گپ زنیم سو نه او خوزی دما یا خیلی چی کردیستن که کاگو تو ما سخن نودیستا باشون دا شما اینا جی اس اکو شده که نبیو اکم خودت گپ زد علیکم السلام شکر اما تنج دوری یک دیگر مامجا بگم اکا همی برای اپای زرینه اینا همی زنک کندور آمده بودم جا خوش بود سپورید بیچاره همی قزنگ میزد هر روز دنگش میزد قطیش گاب میزد ای وقتی که اپای زرینه چریزیا سای دور مد خودش پراویر ککد گفتن دیلویت خواه هیچ کپ پیش نبورده است خیس دزاکی مولده روی کدام سبشینیورا مولده خیس قطی زمیره جانگا گرفت جانجولا گرفت پولنی چورنش کرد تو گفت ایده میمن خیستای پیش پرتاکی کیسی و چی کیسی سرازا گفت که ایده اتکاز مدگه به یگون گپ خبر گفت که ایده اتکاز مدگه چو تو همی قروزا نگفتش که اتکاز مده وقتی خیسی خیلی کور کرد بگاش گفتش که ایده اتکاز مدگه سببش ده چیه برویا کوگاو زنه خود سوالی بهترین بعد یک چیز دیگر هم قید کنم که اگر که اتکاز هم که گرفتین 20% پول ما میگیریم از تالینش ما شما دمیتیم مقصد این ما 50% نمیشه ما پارتوفتگیم گفتم اگر که نتونستیم ما 20% شما درباره امر از خدایی که اگه میگیریم 30% گاش هم میپارتیم و همین دیگه گم شدم
نه گپ در سر چیه که همو اپر یگام گپش نگفت او به طور خیلی خود ایدم کار برشید ایدم دکمنتو شید گرفت روی کد با مولده را مولده قطیش جنگ جانجولا گرفت بگش گفتکش که تو اکاز اومدگی ای اپا خودش مایوبه همین را قید کنیم بۆ تێم بۆلی مایوبە بله ئێستا ئەمی ئاپا هەستە دە گروپە ئەمچی داستەوە گاب نێزت دا چی دا چات بۆ شاگەر شوێنیشە گاب بزنە کی بود نۆمەش زمیره نامود پلنگای نیفتم اپای زمیره اینجا آمدگی نیست با فکرم نامود پلنگای اینا نویستگی اسی مرا بولو کن هوی کدم سلام علیکم علیکم السلام محمد ما در خدمت گردورم گاب زبرد ما مخلص لنگریم اگر اجازه باشه که ایتون چخچه میکنه که کتی خدمت حال کن گاب زا تمام همین چند بار فهمیدم که لنگری هم میگه که تو ریاکس تایفری بجا میکنی ریاکسی رو تایخه میکنی برای چه ریاکسی خدمت مقصد محکمه که آدم ها یکم چی مونده نمیتون در کجا محکمه مقصد در اینمی گروپ هست مقصد ریاکسی کلون نیست ریاکسی ککشتا نیست برای چی خیمه دا معقول نیست بعد اگر نه تو لنگری هم میگه که تو ریاکسی بجا میکنیش تو معلوم چی نکنه لنگولی ریاکس یعنی لنگولی چتشا محکم کردگی بود چتشا اینا چتشا وی کردگی کو محکم کردگی بود گفتم که محکم کردگی ای کجاش خطا ای بعد دیمش گوش کن محمد تو گفتی که لنگری کدوم را حقورت کردگ ایسوسا یا چه حقورت کرد تو مرا یا چه حقورت کردی کو در کجا در اینمی گروپ هست ما بودن تو مرا یا چه حقورت کردگی زبلاکی باید کردگی تو چی کار کردی ما والله قسم اگر که حقورت کرده باشم یا تو را اون گفت گفته باشم یا آدم در گپش ریاکس کردن تو مرا یا چه حقورت کردی میتری گپ نمیشه والله بالله تعالی قسم تو اشکوی لنگری همین نزاشتون هیچ کار نکردی نزاشتون نه او بچه مقصد چیزی نویسونه که گپش حق بود لیکن تو ما ریاکس همونه تا هر دی ما رو حقورت کردی زباکی بد کردی مرا تو چی ریاکس هموندی ما لایک موندم شه پروستا یا ریاکس کلاس موندم شه تمام چی گپ بود گپش چی گفته بود короче گپش با خدا چیزی بود که حقورت نکرده بود تو دروغ گفتی والله راست گفتم تو مرا مادر حقورت کردی چی گفته بود کو بگو آخه مرا زبلاکی بد کردی بود یعنی من میافتم دروندا یعنی که تو یاد داری که بود تو مومنتی حقورت نو برای چی تر حقورت کردن بو یاد نداری ما گپی که هوا گفتگی سخنش حق بود ما لایک مونده بودم تو مرا حقورت کردی یعنی که تو حالا تو یاد داری که سخنش داج حق بودنش یاد داری نو نمیدونی که چی تنش نو آخه ما حاضر کم طرف فکر کنیم ندونم بیاین مرا از اون ما بکش ما فکر میکنیم میبرم با چی بود اون گپش نمو هم زوگ تا گریون میمونیم همه کسا اجدادت میکنه فکر کن فکر کردم میگی گپ زنیم بود دیگه برادرم نامود پلنگای میگم ما خیلی تر دعوت میکنم یک با یک بیو بزنیم او میگه که با ویدیو نه شما خطیش بزنید در رسیا محمد اوترا ویزم تو کی بخیزه بیا خطیمون در رسیا بزنه برای چی ما باید بخیزم کار دارم دیجا ما کار دارم ما بکارم میخیزم میرم رسیا ای باتر ای 46 با کارون رفتنه ای ولی کبریتان رفتن در کره تا بگو خودت ویلی کبریتان بگو بیو کنیش تو ویز افتاده تو میخوای قتیما بزنی تو میخوای قتیما بزنی بیا بزن
вот допустим акай муҳаммад пахш кардем ки як ту дар пул дар кора як касам мегӯӣ ки пулум бите яке занг мезанӣ мегӯиш ки биё Биги мара биё. айрасия биё мара пул бите бобза бира О, сума биги биё мегӯй. Тасаввур кӣ. оман бемаъно бемазмун мешавад. بیایم لوچیم تیم آدم مالدار خوب رو اینا تیم بده. تیم میگم دخترای اکای مالدار محمد یک بار زنگ نمیده امروز همین در واتساپ شما جو تلفن شما رو برداره بگن که مقصد بخوایی در حضرت کدن خطا ببرایید به مردم تراجده دوره дар комментария будоз нависондаиста буд ки шумо сумое ки расход кардем барои ваётон буд. Ба забони русӣ нависиста буд ки барои расходотон буд. آخه $700 گو هم قدر رسخود میشه акай муҳаммад акай муҳаммад бегӯ ту ҳамин лангулира гуфти чи матин пирдода ку я девона ҳар жага ягон камин диронам девона вахта бачае ки фикркунӣ рафта голи ам фикрша накард наомад ки қадарш даст кард мардам ё қади лангули чахчах кунӣ диромад ки ку ягон савати шуда баъд бидроя неста ягон пиштигири дигари лангули нестай броя эй бачаҳой шумо ку ҷабри дидо ки абдулло ҳастай бачо броин гап همینجا داریم همه کتا همینجا داریم اکا хоб нигоҳ кунем брато нигоҳ кунем бо нагем ки акай муҳаммад ё ки муҳаммад братишка мода сухан надодӣ дигар темора гап задӣ ман гуфтестам дар иҷа шумо приоритет якум шумоен дар ҳолате ки агар ти хашид гап назаден баъд дигарода сухан метиҳем ина дар чатан дар группаам бинависем ки ман зуоки ки раҳоӣ кунам бинависем ман иҷа никтона нигоҳ мекунам чӣ хеле ки ина короче ман ёфтум муаммо чира ёфтӣ короче ман ёфтум ки инеми тихилад як сиёча одам да эсем шикоф одам дает давай ман дил махтини кардам хит карден ҳад ҳайвонаи черис دیگه گپ نیفتاد اومد همین گپ گفت ҳамин хела ира мегам позитсияи бой додан инаи хеле бой метан инаи хеле ман мезанам ёра бесухан мезанам тасаввур кун ки биромадам тасаввур кун ки бе ягон дар гапи дағал бе ягон чиз суханаш додам вақтш додам бира фикр кард истоди фикр кард ба фикрам лангулира занг зад гуфт чикор кунем лангули гуфт ки бача ма я сола фикр кардестам чикор кунам намедонам ту мара мепурсӣ кашт омад гуфт ки бе ираи чикор кардан намешуда бе хайр бирам бия дашномӯш кунем бирем охе мирғен ҳамат айлангули саркардагӣ то гирди атроф мега ку ман хеле гуфтан уош ҳамаш ҳар як одамеро ки лангулира праф ҳисоб мекунад мирғен бироин қадима гап занен ман шуморо мегум чӣ гуна мирғен ман як гап гум акай муҳаммад ман ҳамин худам ҳамун тарафдорошам ҳамун лангулира ҳамун одаме ки ина қурат кардӣ биромадӣ ҳам занша фарзанда аяму лангули сар кард ҳамаша тарафдороша мадам я чиранга акай муҳаммад интересне мадам акай муҳаммад я чи интересне ки бошан ам одамое ки амира тарафдорӣ мекунан آیا چه خیلی انسان باشن در جای سرشون اخلاق در جای والله حمید مرختی خیر کردی یا آقی پدری والله حمیدی تو بخدا کامپیوتر شتری کو همه را جمع میدونی او برادر ای ماسکا میزنم میرا خیلی رس چین کدام لوی رسیا مردم کارش بود میکنه تو چیکار میکنی به غرض آنتی دجال و به غرض پدانلاتسکی چون چی بالو قور بالو تکی که مدت جواب تیم تو برآمدی قطعی چه خیلی گپ زدی که مدت جواب میتیم برا گپ زنی را یاد بگی با ما قایت گپ زنم برا گپ زنی را یاد بگی یا که ابرد نه در جای برآمدگی اوچت بدرو با پود با برو تازه شبیا با ما قایت گپ میزنم در سوالات جواب میتیم همین خیلم عبرت شود در هر یک طرفداروش ببروین زبانی مادری قطعی تازه گپ زنین لوبای خی سوالاتون را جواب میتیم رایتری میبروین داشنا میکنین شما کی خیلی خیال میکنین میبروین داشنا میکنین با ما در سوالات شما جواب میدادم سر لامی لخچه‌دار داشتنیه نه بفکرم
вай хеле эфири вай хеле эфири групповой намекна ки ҳама штобе ки будроя аялав чахчах нау мемонам як астали ҳамаша тупоян ягон кас противш гап зана гап занӣ намемона мардуманам хеле яки гап занира сар мекина даври кӯдакишто калониша вақтат намета гап зани як секунд суханта бугӯ ина падарат раҳмат ина ози ту муқоиса радиди якмиш ки чати мо ҳуяй любой кас метавона одновременно чанд кас гап зана як димуш ки одам амас вақт додум гуфт ма фикр кунам гуфтам бара фикр кун гапша набридум даже Aslan dedi zaman raftan. Neyle? Чайда шафофи дигар вақтат бутам фикр кунӣ шуса гаптан нобрида айда дигар мардакӣ намешавад мардам гӯш нагира брав худ бихохӣ амун лангулира ва ени билети нигоҳ нишабутем брава кам гама хизмат кардам ҳамуро мегум ҳаму хвайни билет ча медодан камтар ором мешид охи дилу месӯза кай муҳаммад ҳамин қахоиш дорем ки ҳамира як бор дар ватсап шамо самири ҳаромхира занг бизанӣ бардошт набардошт ба ҳамин як фикр кунем бо мо як бор ҳам телеграм занг мезанем акай муҳаммад ягон додаратон хизмат кардагим ма худам хизмат кардагим нигоҳ кунем бародаро як чиза ба мисли оне ки ма всегда даже дами конфликтомам он дорам ки томада нарасам намерасам да иҷам ҳамхелиай ма давай занг намезанам ва шуморам савед наметум занг бизанен ва ё претензия доранд да мо претензия кардиян чӣ хеле ки не хеле хичон давида биромадан эфири лангулӣ марҳамат биро ина нигоҳ кун ки ина қодам биромада дар телеграм 85 одама дар ютуб зиёда аз 400 нафари дигар бибироян марҳамат гап занан мо даво кор надорем штобе ки мо занг бизанем ина ма кор надорам ту кор дорӣ абдулла даҳам ягон кор дорӣ ма кор надорам вот шумо ҷабр дида будем биромаден гапотонро гуфтен ба мардум шиносшон кардем всё ӯо претензия доранд марҳамат мо дармон кушода биёян чахчах кунем ҳамун лангулира мегум мега ман хизмат кардам исосо агар ахе айрӯи мардакӣ бигем ҳамин хизмати ҳарбӣ каге падёне скорее всего не гап дар бораи хизмат ча мега на как раз ҳози ҳаминҷа брат ма дар хит ҳаминҷа хмон чӣ мекунему далбоё ба блок кардем рафт барои дашном кардагиш нигоҳ кунем да чира хизмат мега ягон видеое ки мисол мегирем як мардуми тоҷик мембра дар ҳаму сум ҷамъ мекунанд дар тоҷикистон роиш мекунанд ҳамин гуна видеоро маям кардагим маям мекунам ба ғайр аз оне ки ӯ редка мекунам ма дар каналам агар ки ҳисоб кунем дар умум видеои хайрии мара и барои таъриф неста не ки мумкин аст ки ба шумора ай видеои уда зиёд бироя лекин фарқият гап дар он аст ки чӣ ба айвай метава айма наметава барои он хотире ки ӯ беғарз аз ҳаму видео дига контент надора толка ҳамуро мекунад амма адабушти контентҳои хима дорум рӯзои хайрия ҷидо кардагия ин як яъне ки ин як дуюмаш ки мегӯянд ки ту дар британияи и дар россияи причём дар иҷа ман аз британия мурдаи тоҷика ман ҳамроҳӣ кардам тоҷикистон худам дар британия қарор дошта дар нимрӯз сумуш ҷамъ шидак ишто ман бояд биром дар ҳамин бора бугум ки ман хизмат кардам фалон беҳмадон не анаки як муҳими дигараш ҳамада онаш хоб ӯ хизмат кардай ман хизмат кардам ма кардам ма накардам ино причёмай дар оне ки конфликти мо дар байн рафтестай ман мегум ки бибиро дар сухани гуфтагӣ дар тӯҳмати кардагӣ ҷавоб бите мебироя мегам ман хизмат кардам оха маладес хизмат кардай накардай причём дар иҷа и тра ман гуфтаистам тӯҳмат кардӣ биро ҷавоб тиё ки биро тасдиқ кӣ ина ранги ина ози кори шумо абдулло мисол ту мебирои мавлударо мегӯ ки суми мара бите вай мега ки шуш озорбойҷонай причём дар иҷа суи ту ман тра гуфтаистам сума бите вай мега ма хушрӯйм девона мешавӣ вай ӯ кора намекунад сумора да ҳама олдак зарондаги имрӯз самира наш чордува дар кора нест оида ҳама мавлуда спордаги вақте ки ҷанг меша ягон чӣ меша камтар гап боло меравад сразу шуш қати мебирояд асаби одам қади бозӣ мекунад ки чтоб одам ақорат кунад вақте мо ақорат мекунем во як гап доранд шумо ақорат кардем мо кори шуморо намекунем халос мо ҳама баличи ки мавлудаем ягон мувофиқ ягон қонун ягон чӣ нест та ақорат кардӣ мо коритро намекунем документҳомон мо суроғ мекунем меяд ки шумо нерви мо да бозӣ накунем
уже нерви моро уже ҷазир меша ку мехоҳ ягон гапи қабеҳш бигӯй. Вақте як калима қабеҳ гуфтӣ нем калимат мега ки шумо моро ақорат кардем мо читак ментои шумо намешем. Уна ма видеоша равон кардам ку шуша ҳаму ҷое ки угрожат кардаге мара. Проблемат меша то што мақсад чи хоҳиш дад ки нахоҳӣ мега проблемат мешавад. эй проблема кнои рӯзо зиёд шидем. Короче радноё гӯш кунен. мо ҷамъбас мекунем агар не хитон хай фаҳмиден. Бо меброем бо ҳам хеле вақт ҷидо мекунем чӣ шава имкон шава. Но хитон фаҳмиден имена ҷабрдо шумо фаҳмиден чӣ кор кардан накора чӣ гап шидестай. Муҳим дар иҷа он астае ки ман мехостум шумо фаҳмед чӣ гапае. акай муҳаммад як саволи дига бутумад. Бугу братҷон ба ҷамъбас мекунем. ҳами секрет набошад шумо дар куҷо хизмат кардем хизмати ҳарбӣ? Да восе данғара 2 часма хизмат кардагим. чима намегӯ ки мо хизмат кардем? охир мо ки дар мекунем бугу. ҳамра бугу. Короче радноё паноҳтон ба худо. видеои нава интизор бошен. бародари ҷабридо аллакай шумо хеле чиза фаҳмиден чӣ гап чӣ кор рафтестай. эфири навбатӣ ага кай мешава бо нашоти лангарӣ ё ки тарафдорош ё ки чиёш ага броем бо часах не ҳами нашоти тарафдорош мо всегда ҳами вақт кашидак ман мебуром мисол кори наи бачаҳоа ё ки тарафдороша даъват кардан ай кашида сар додан ё ки ягон кори дига боша ман сар мекунем вақт шава вақта нигоҳ мекунем. Шумо медонед ки кори ма чӣ хеле бизие ки ҳар рӯз ман видео мекунам. ин шӯхӣ нестай братон. майли ама хай ҳам сондада акай монда камтар ҳам мо уам бигапо камтар хок на сабот монда давай бачо. акай ҳозир ҷои шумо дар акай муҳаммад соат чанд шидагия? Соат 8:20. акай муҳаммад канди дар кор бошад зият кардем мекунем бӯна балки ҳеч ка намедура қатимо гап занем. телеграм да як аз гуфтесас мара добавит кунем ма гап дорум савира. у одамое ки ғайрат мекунанд хитоби қатъи шумо гап зананд ғайратшон вобастагӣ аз оне мекунад ки шумо дар куҷо қарор дорем брат. Пас тасаввур кунед ки агар ҳозир шумо дар эфири лангулӣ мешиден намедиромадан я намуди медиромадан мехоҳидан ку дар ҳамуҷа. ин муҳимае ки шумо дар куҷоен. вода вигнай уҷа вода уҷа вигнай. бодина да ҳамун эфириш се тасаги дигара дар бараш гирифта мақсад вора гуфтестай ки гап зане мега ҳо гапира гӯш кунед ин рост гуфтестай се тоҷики дига гапзанӣ то намемонанд сериёзан дар уҷа. нем ба ядам хича ширин кардестай ки ма ягон косаайна мисол соҳиби канал касе боша тарафдори касе ки боша ҳамун тараф қай ҳал мешавад. ин тараф да справедливост мобайн да ин тараф он тарафае ки даиҷа шумо да вигнае ки ман мисол мебурорум ура ира мебурорум хе гӯштон мекунам. А лангули ин хе гӯш кардан наметавонад. Лангули да муҳимае ки ман бой бутам. А бой додани ман шикасти шумое. 2:15-80. хоб радноё паноҳе ки ҳаматон ба худо бо тааллуқа. хоб акай муҳаммад паноҳ. мардуми телеграм бачаҳои ҷабрдида. аҳмад шумо да акай лангари видеои моро дидид га лез нашуда курему. хоб паноҳтон. як нуқта гӯям агар шумо